suratu namli makkiyatun bisimillahi irrahmani irrahim. Ngol suratuwol ɗo kadi ngol innitiɗama namli kornolil, saabu ko tawata namli kañum kornolil ngel hino janta e nder maggol. bisimillahi irrahmani irrahim. Tasin mim, en firino tasin mim. Tilka ayatul qur'an, ɗum ɗo ko ayeje qur'anare ndenni wa kitabe deftere mubini feññinade. hudan ko nde pewala bushra ko nde wele wele lil mu'minina, ko ɗum woni wonande gomɗinɓe ɓen. alladina ɓe yuqimuna solata ɓe no ñiiɓe julɗe maɓɓe ɗen, wa yutuna zakata heɓe itta zakka jawle maɓɓe ɗen, wahum kamɓe bil akhirati lahara on hum kamɓe yuqinuna ko ɓe hooliɓe. inna alladina andena ɓen la yuminuna tawɓe gomɗina bil akhirati lahara on, zayyanna lahum min cuɗaniɓe haala bama amalam golleli maɓɓe bonɗi ɗin, fahum kamɓe yamahuna ko ɓe weemuɓe. ulaika alladina ko ɓe woni ɓen lahum noɗen ɓe suul adab ko ɓuuri bonde lette, wahum kamɓe fil akhirati ka lahara humul aksaruna ko kamɓe woni perduɓe ɓen. wa innaka an la tulaqqa al qur'ana ya muhammadu, hiɗa longino nde alqur'anare ko ɗum woni hiɗa jannede min ladun immorde ka on allahjo hakimin ñeeñuɗo alimin anduɗo. yo allah yanno e allah on karama ko men. eɗo kala Musa li ahlihi, ante tumande Musa makanno yimɓe makko ɓen, inni min anas maranmi haynike ndeygu, sa atikum aray mi addana on min ha immorde tun bi habarin habar lawol ka reweten hara ko ɗatugol, aw atikum nami addana on bi shahabin julɓi ƴulɓe gaɓatin julɓi, lallak no gasa noon tastaluna on iwloto, ko ɗum woni baste jangol ko wonduɗon e muɗum kon. nayi Musa haalani ɗum ɗo ɓe gure makko nden, ayi tado fa'u on duñayi jangol ko woni mon kon, wa kana fi shiddatin min ashita'i, hari ɓe jangol dabbunde fewde on say moƴƴa. falamma jaa ɓawa re'a ka ndaygo ɗon nuudi o nodda anis koni buuri ka barki waɗama man finnaari kala wonɓe ka ndaygo ɗo, wa man hawlaha e ɓen wonɓe takko ndaygo ngu. wa subhanallahi la bal wodani allah rabbil alamina jeeyiɓe windere nden on. ya Musa innahu koni an allahu komi woni allah al azizu tedduɗo al hakimu ñeñuɗo on. wa alqi feri asaka tuggordu maɗum ko feri wonti boddi. falamma ra'a tuma nde wino tuggordu tahtazzu hindu mimmino ka annaha sikkay tuggordu ndun jannun ko ndi bolli, walla o hoccite mudbiran ko dogoɗo, walam yo akkibay o yeccitaki. saabu ngol kulol ko muulidangol e ibnu adama, a haynike boddi ma, haynike bari feetundu ma goɗɗum no yande hoorema, ko hulata doga ɗon ma huloɗa sonka, ɗum hollali amara iman. woɓɓe goosi heeɓi sifa ngol kulol, woɓɓe jalayɓe inna hoolora allah la, ngol kulol ɗon ko muulidangol e ibnu adama. o wi ya Musa, Allah dal ka e Musa la takhafta hulude, inni min la yakhaf hulata ladayya ka andu al mursaluna nelaɓen, illa man zalama, nelaɗo menen hulata ka amen ɗo ko ɗum woni si wona hara ko on toñuɗo, illa man zalama, si wona hara ko ɗum woni ko on toñuɗo. fa baddala o summa baddala refti o wattiti hasanan moƴƴere baada su'in ɓawa bone mo waɗi on, ay taba o tuubi baada dalika ɓawa ko o bonni kon, si wona hara kon noon. fa inni no min gafurun komi yaafotoɗo, rahimun komi yurmeteɗo. wa adkhil naadu yaɗaka jungo ma ngon awaligoye takkugo fi jeybika ka leynoki ma tahruju ngo yaltay baydaa ko ngo ranewo min gayri suin ko alda e ko boni wo. o waɗi ɗum kadi fi tisi ayatin yaade ɗi mandeji jeenayi ɗo, ko ɗiɗiji ɗin wola ɗo jungo ngon e tuggordu ndun. ɗiya en yewtino ɗi ka suratuji feƴƴuɗi dow. kala tawɗo tawaka darsu dow joni jentaki toon fi andugol jeeɗiɗiji hedditiɗi ɗin watte ɗiɗo ɗiɗi woni jeenayi, yo noddu ka numéro ji 67 60 53 09 68 60 53 09, même numéro Sotelgui, même numéro Intercell. yaade ɗiɗo ila fir'auna faade ka fir'auna qawmi yimɓe makko ɓe, innahum no kamɓe kano ɓe laati qawman ko ɓe yimɓe fasigina yaltuɓe ɗoftare. falamma jaato mbawa ariɓe addaniɓe ayatuna mandeji amen ɗin mubsiratan e tasakuye feeñuɗo laaɓuɗo poyi, ɗalɓe inni haga oɗo sihirun ko bile joni, ɗum ɗo ko bile yagal mubinin feeñugal woni ko waɗi ɗo kon. wa jahadu biha ɓe yeddiri saabu mandeji ɗin, kono le wastay kanata hooliɗi anfusu wonkiji maɓɓe ɗin, ɓe hooli ka nder wonkiji ko gongani e zulman ka tooñe, wa uluwan e ka townitare. wa jahadu biha ɓe yeddi ayaye ɗen, wastay kanata kono hooliɗe ɗe anfusu wonkiji maɓɓe ɗin, ɓe yeddi ka hunduko zulman ka tooñe, wa uluwan e ka townitare. Allah dali fanzur ndari ya akhi kayfa kana kono laatude aqibatul mufsidina, battane ɓeɗo bonnoɓe. wala gada atayna Dawuda gomɗimi o ken nabi Dawuda Sulaymana nabi Sulaymana ilman gandal mawlana ngal.
وقال بوي بيتي الله بين الحمد لله ما يتي الله الذي فضلنا برنو أمي على كثير إدوك وتركم من عبادنا إمرديجي من عباده إمرديجي ما قال المؤمنين قوم إبابين نتبكو يتو الله وورث سليمان النبي سليمان روني داود النبي داود kono noon dondi fanade ɗondi wona wasare ko jawdi ndin de par ce que so tawi woni ko jawdi ndin haray Allah subahana wa taala haalanta en fi dondi ko annabi souleymana to roni baaba mum dawuda acci ɓiɓɓe hedditiɓe ɓen so ɓennen ka tafsir annabi dawud hari himo mari sonnaɓe temedere ɓiɓɓe worɓe tun himo mari 19 donc so tawi woni ko jawdi ndin wonno ko fanda haray wona kanko tunga sayno renude ɗum di mana ko fandaɗo ko ronimo ɗo ko annabaku ngu o ronimo ɗum hakkude ɓiɓɓe makko hedditiɓe ɓen fof saabu no laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki annabaɓen ɓe ronetake jawdi ko ɓe acci kala jawdi ko ɓe acci ɗum ko waɗete ɗum sadaka fi sabilillahi haray ko sadaka miskinaɓe woni ko jeeyi ɗum ko senditante hakkudeji maɓɓe ko ɗum ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam makani e hadis kono nasu hadis on tigi tigi awa wala eyno ɗo ka nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki walaysa al muradu eyno kaɓe maaki ɗo walakin skoni al muradu be dalika ko fanda en donde ndi warasatul mulki ko dondi laamu ngu wonno buwata fa innal anbiya no annabaɓe la turasu ɓe kono taake amwala jawle maɓɓe ɗen kama akhbara be dalika rasulullah waɗo nelaɗo Allah alayhi salatu wassalam humpitiɗen fi gawli e makko hadise selluɗo nahnu ma'ashara al anbiya menen dental annabaɓe la nurasu ma taraknahum min ronatake kala ko men acci e jawdi fa waɗum ɗon sadaqatin ko sadaka ko hadise mo imam Bukhari woni ko fillino mi mana ko annabaku ngu woni ko roni kanko annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam wa qala ya ayuha nas kono yimɓe ullimna en andinama mantiqa tayri yewtere colli ko celliɗi yewtata kon hiɗen faami wa utina e okkama ko raɓɓiɗi kon min kulli shay'in modde kala hunde inna hada andeno ɗum ɗo lahu alfadlul mubin ɗum woni malal mawnugal ngal wa hushira li Sulaymana annabi Sulaymana moɓanimo junudu kunu makko ngu fop tawi mo fokkiti ñande goo nokku goo o moɓi dendanangal kunu makko ngu minal jinni wal insi wa tayri dendanangal yimɓe jinna e colli o moɓi fop fam ɗiɗo fop yusa una ɗi sogga heɓe fokkiti e kunu ɓe yader ko ɓe yata kon hatta ida a taw haɓaɓe ari ala wadi namli e dow ayde korndolli ka korndolli hoɗi ɗon andi nelaɗon makani en e hadise selluɗon mummunte hoy 10 ma ɗum no ari e qissa mummunte hoy 10 naata e aljanna no jeeya e koye mummunte hoy 10 korndolil annabi Sulaymana ngel namlatu Sulaymana alayhi salatu wassalam korndolil annabi Sulaymana ngel humpaɗo andugol jeenayi ɗi wo nodday ka numéro ji ɗi jonnete inchallah hara en wawa humpodirde e muɗum 68 60 53 09 en wataɗe addude ɗe fo ɗo darso on hino faaɗi ɗalat wi namlatun korndolil ngo hoorewil ngel amirwil ngel ya ayuha namlu kono e korndoli udkhulu naateɓe mana ko décret ngel woni wadde masakinakum ka hoɗanɓe mo la yahtimannakum wata yaaɓo mun caw Sulaymanu wa junuduhu e kono makko ngu wom tawa kamɓe la yashuruna ɓe so'a andude ɓe yaaɓata on e teware kono taɓe yaaɓo on hara ɓe andari annabi Sulaymana nani ɗum fatabassama o moosi dahikan o jali min qawliha saabu konngol maggel nano wasi haray o jalungil jalnoyi mi mana ko o jali koko tawi kon Allah faaminimo ko ngil wooli kon hakkude yimɓe hedditiɓɓen ko mi mana ko dahikatum e shukri ko jaleɗe jarnugol Allah woni ko jali wa qala wi rabbi joomi awzi'ini longinan ay seede on an ashkura nde mi yettata ni'mataka nema ma allati on an amta alayya mo neminɗa e hoore an wa ala walidayya mo neminɗa hoore jibinɓe lamɓen wa an amala salihan e nde mi gollata golle moƴƴa tardahu ɗe yiɗuɗa yarliɗa wa adkhilni mi torike ma nadan bi rahmatika yurmede maɗa nen fi ibadika salihina wondude e jiyaɓe ma moƴƴuɓen Allah wi mi jaɓi e nder ko ɓe woni ko e nder konungo wata faqqada tayra o hatti sondu wi'etendu hududu ndun ndun sondu woni saabu hattagol makko ndun sondu ko ndun ɗo woni ko longantomo kala ka ndiyam woni kala ka ɓe weeri ko ndun ɗon longantomo ka ndiyam woni ndu andinamo ndiyamno ɗo ma karbiranno ɗo ma jamanno ɗo o yamira jinnaji ɗin ɗi asa ɗon ɓe waɗa pompi ɗon heña saabu annabi Sulaymana Allah okkumo laamu laamagol aduna Allah ko goto laamaki kanko so fokkiti voyage haaji makko ala yoɓagol mbuuɗi arsande pooso haaji makko ala yoɓagol ko ñamete ma ko yarete ma hunde ma gatum
kanko kala ka o hewti himo faala ƴettude ɗon 30 minutes hara ko 30 minutes petto o wonata ɗum musidɓe julɓe wona de mabbe mi woni ko woni e tafsir mi woni on hollude ko ɗon directement o yamirta jinnaji ɗin ɗi développana mo ɗon saare heña darna cuuɗi seeka trawoje moƴƴina pompeji waɗa courant waɗa téléphone waɗa piiji ɗin fof muɗum everything nden no nangal piiji ɗin e nder 30 minutes hara ko 30 minutes na vraiment so waala e ma o ñalla ko ɗum ɓe gollirta ɓaawo ɓe gayni haaju maɓɓe fof ɓe fokkiti o yamira ɗum yo mutu Allah subahana taala mutina ɗum ka nder leydi donc ɗum wonno golle ɗen joni noon tawnoɓe hewti e nokkure mo faala ñiiɓude ɗon embere leyreji no gasama balɗe o hato jini andugol compte ndiya woni jinnaji ɗin asa heña e nder 30 minutes tawa saare nden gaynama développé de kadi goy moƴƴina ɗiɗo pompuji sondu gasaydu hollude ndun ndiyan ndun noon ala ɗon o laƴƴi guite o yaalmu ini maaliya kon ɗum heɓilan la aral huudu huda mi yaal huudu hudaruno am kana kandu laati min alghaibina jeeyandu e wirnidu ɓay koneli ɗin no ɗuuɗi woni kono effectif man tawindu ala ɗon ndu yeehi mission nokkugo law adde bannahu o wi mi hirsay ndu si ndu ari mi lettay ndu adabal letta shadidan tiiɗude awla adaba hannahu ma awa mi hirsa ndu gotel e piiji ɗiɗi tati on awla yatti yannima ndu addana lambi sultani dalil mbini feeñuɗo ko honɗum naɓiɗu ko honɗum ndu jokkuno e nder ko kambata ɗon kon kanko Souleymana fa makkata o ñimɓi ɗon gayra baɗiɗin wuyna ko juuti wuyna ko woɗɗi fadala wi a hattu ndu ari ndu inni he annabi Souleymana mi humpiteke timalam tofiti mbi konka humpitaki gandal fimum few wa jiituka mi addanima min saba en immorde saare saba inden binaba en habaru yaqin gongajo mo tawata o naari meer inni min wajattu mi tawi imra'atan sonnajo tamlikum no laami ɓe toon on sonnajo o utiyatto okkama min kulli shay'in immorde kana piiji ɗin immorde kana piiji ɗin e saare nden okkama wala ha arsun azimu on no mari danki jani on no mari danki jani danki kin kadi ki fof ko ki kanni e kaalisa wajattuha mi tawi mo kanko sonnajo himo wi e Bilqis wa qawmaha yimɓe makko ɓe yasjuduna li shamsi ella on hiɓe rewanami nden ko nangen ɓe juulanta min dunillahi ko hina Allah wa zayyana lahum cheytanu cheytane ne cuɗaniɓe amalahum gollele maɓɓe bonɗi ɗin fa saddam o sakkiɓe ani sabila e ɓantugol lawol Allah ngol fam kamɓe la yahtuduno ɓe feewa few haray ko ɗum mi tawi toon Allah yasjudu ɓen no sakkiɓe wota ɓe sujjal lillahi Allah allazi on yukhrijul khabu a yaltinɗo puɗi ɗin fi samawati ka kammuli wal ardi e ka leydi wa ya'lam himo ande ma tukfuna konko ɓen suuɗude wa ma tu'linuna konko ɓen feññinde Allahu Allah noon la ilaha ala reweteɗo illa wa sona kanko rabbul arshil azim kanko ni jeeɗo arshi tedduki kin qala wi ko ayyo hudu sananzuru aray mi ndaara asaɗata e a gongu ko ko wolɗa am konta ka alati min alkadibina ko a jeeyaɗo e wonɓe fende fi addugol argument no daɓira mi essete mi ndaara idhab bi kitabi o windi lettere directement ha on sonnajo wiyeteɗo nene Bilqis o silmuno si o faati ko ɗum waɗi si wiɗen mo nene e tafsir ɓe inni en ko jeeyaɗo e sonnaɓe ne laaɗo ɓen kadi ko aljanna o wi idhab yaadu bi kitabi e afwande wona kanko mi faandi oɗo annabi Souleymana jommunono wona o idhab yaadu bi kitabi e lettere an haada oɗo fa mi faytodiri on mana e nene Asiya ɓeygu Firawna idhab yaadu bi kitabi e lettere an haada oɗo falki feroɗa lettere o ilayhim faade e maɓɓe sa hewti summa tawalla anum refti huccita pottitoɗa e maɓɓe fanzour ndara maada yarjuna kon ɗum ɓe jabodirta hakkudeji maɓɓe sondu ndun kañum huduhuɗaru ndun ko ɗum waɗi si huduhuda duwaka warede ndu ƴetti lettere on ndu ɗisi ka ley gabitawol mayru e riwaya goo ndu waɗi ka kunduku mayru ndu wiiri mbi ha ka fenêtre ndu liɓi ndu pottiti ɓaawo hende ke lettere on o fonti kala to ya ayyuhal mala'u kono yo hooreɓe mbattu an ɓen hooreɓe mbattu noon ɓe noddi ɗon ko ɓe 130 goto kala e ɓen no laami guluje 10 ibnu adama nde mana guluje 10 yimɓe laabi 310 andi ɗum wona konu seeɗa o sonnajo laami ka o wi inni min ulqiya ferama ilayya en kitabum lettre karimum tedduɗo innahu koni e lettere on innahu koni min Souleymana ko immorde am min Souleymana nabiyallah wa innahu koni bismillahi rahmani rahim o bismillahi rahmani rahim ko o remplace duwanoɗo wonde on ka tawba kono waɗatake ka tawba ɓe inni en ka tafsiru ko annabi Souleymana adi windude bismillahi rahmani rahim ko ɗum waɗi enen julɓe ɓen kadi sen winda e lettere ne laaba kala ko winde tawi en fuɗɗo bismillahi rahmani rahim Allah ta'ala wata on tuni to alayya e an komi woni on yamirde ko on kon dimana jaɓe wa atuni arela muslimina kon julɓe jebbili yemiɓe Allah subhanahu wa ta'ala qala to ya ayyuhal mala'u kono yo hoore ɓe mbattu
aftuni humpitela no joni fi amri o fiya kanɗo ko ɗum gasata huude iɗon andi ma kontumi wonali ɗafi atan taƴowo amran fiyake décision hatta tashhaduni ha seedugto ɗon ha diisodiren ka kaluɓe wi kamɓe lamɓe ɓen 370 nahano menen ulu quwwatin komin joomiraɓe doole molana ɗum no anda wa ulu basin komin joomiraɓe kadi lette meɗen mari hare sabibin tiɗi ɓe kono wal amru fiyake ɗen ilayki ko ɗum woni hino e jungo ma fiyake ɗen hino e jungo ma allamɗo on e fanzuri ndaari mada ta'murina ko ɗum yamirɗa haray o aya no holli lamɗo duwaka wonde lamɗo dictature kala ko yanimo yo moɓidir yimɓe ɓe o laami ɓen fof leƴƴi ɗin fof e région ji ɗin fof ɓe diisodira wona yo moɓu kadi leñol makko tumma fedde makko tumma parti makko tun o diiso o heɓay échec ko ɗum tampini lamɓe ɓen be wowlen gonga oɗo o moɓidirɓe fof haray no holli kadi laama ɓen yoɓe ɗofto kadi laamiɗo on ɓay ko alhaqiqa koyen yewtu gonga kan e cenɗe ɗen fof walat o wiɓe maati miilam innal muluka ande no lamɓe ɓen ida dakalu qarya tan si ɓe naati e saare afsadu ha ɓe bonnayde gere moƴƴa e leydi wa jaalu ɓe wattay a izzata ahliha tedduɓe saare nden lamɓe ɓen ɓe wattay ɓe adilla tan hoyɓe ɗum leyɗen andi kala ka kuudeta waɗi ndin leydi ɗon ndi bonnete lamɓe laamiɓe ɓe fof ɓe nangeta ɓe wonta kaslamogoɓe ɓe wona prisonnéɓe laamanoɓe wawanoɓen ɓe wonta laamiɓe hiɗi reeni koni kon feƴƴude leyɗele kawtal yemen o debbo ɗo hari ko keefeero on say o naali julɗo wota keefeero debbo kadi ɓuru en haqqille musidɓe julɓe enen kadi watten yiili ɗum ka leydi men lagine ɗo o debbo huuli kon huulen ɗum ka leydi men ɗo awale si ngol leñolɗa woni e hoore ngolɗa tun ko ngol wonangol e hoore mum muññi wo ñande gol ngol memminoyto si ngol memminoyke Allah wallay ngol nda son faami fa kadalika kono ni yafaluna ɓe gollirta wa inni minkum faala mursilatun mi nela ilayhim faade maɓɓe bi hadiyatin neldaje molanaɗe fanajiratu mi ndaara mbima yarji ul mursalun ko won ɗum nelaɓe ɓen mi mana woni ko artigata e muɗum ko résultat hunɗum ɓe wi hen ka tafsiru o rondi sukaɓe ɗuɗuɓe jiwɓe ɗuɗuɓe birikije kanŋe wona seeɗagoye jawle ɗuɗuɗe birikije kanŋe goto kala no rondi birikire kanŋe ɓe nangi lawol ngol ɓe yehi ka annabi Sulaymana convain ko gono ɓe ni so tawi tun o jaɓi neldaje ɗen haray ko lanɗo simple haray wakkilo ɗemmo en foola so o jaɓali neldaje ɗen haray ko annabajo falamma jaa Sulaymana ɓa ari ka annabi Sulaymana ɗeɗo neldaje galawiɓe poro eɗon feeti ato middunani on ɓeydira lambi malin jawdi min Sulaymana tigi ɓe anda ko bon Sulaymana fama atani yallahu ko Allah okkilankon hayɗum ɓuuri moƴƴude mimma atakum ndi ko okki ankon ndi ko okki on kon laamu e annabako e jawdi bal so koni antum ko onon bi hadiyatikum e neldaje mon ɗen tafrahuna ko ono on ko weltori ɗum wona min Sulaymana ɓe wi en ka Amadou bun Sawi ka tafsir to o rondi ɓe goto kala birikire wono ɓe temeɗɗe yogaɓe kaƴƴini ko hella ɓe temeɗɗe tato tafsir o no woɗɗitilan awa kanko annabi Sulaymana ɓa o humpitike ɗum o yamiri ilaka ramtere saare nden ha ka présidentiel ka o jooɗi ɗon ilaka sorti to ha ka présidentiel ka o jooɗi ɗon ɗum ɗon fof werta biriki kanŋe e biriki kalisi e biriki jaman e biriki lu'ulu nano e ñaamo tawa noon kadi wona birikire weltirago e nano e ñaamo tawa nano a piya guite ma ha ka hatti ñaamo a piya guite ma ha ka hatti ndaare ɓe tawi koɓe rondi kon ƴetta hay 0,1% e ko ɓe tawi ɗo kon o wi irje ilay hoote ka maɓɓe lutto ka maɓɓe mbimana natte neldaje ɗen mi andi min ala famondirde so wona tuma geri seeɗa fala natiyannahum wallahi min addanayɓe ɓe junudin konu laqibala lahum nguɓe wawata dartade biha e muɗum nguɓe marataga dartagol e muɗum wala nukhrijannahum wallahi min yaltinaɓe min ha ka leydi ɗo adilla tan ɓe wonta hoyɓe wamara kamɓe sahiruna koɓe wirtiɓe ɓay ko ɗum ɓurani ɓe qala ya ayuhal malaw kono yo hoore ɓe mbaton annabi Sulaymana landi ɗum o andi e hudu sifanike annabi Sulaymana dankinene Bilqisa ken julɗo ko yo wonu himmuɗo wona yo wonu lo'a imanujo min kala komi heeɓi yo naylan miɗo yondini ko gonga ko ɗum woni diina kono a wakkilo to jogoɗa danki ɓuuri fof heɓa otowal 4x4 wal ɓuuri fof heɓoɗa téléphone wil ɓuuri fof laamoɗa ɓuuri fof tawa sikku ɗum kadi no harmi yo a jaaso tun ɓawa humpeteke fi ki danki o tawi heƴata e makko yo goɗɗo jogono ki danki ɗo tawa kanko o jogaki ki o desini noon no hettira danki kin
adi ɓeya silmude ɓaysi ɓe silmi haray jawdi julɗo hino harmi jattugol ɗon andi ɗum ka ko ɗum waɗi so immini opposition ɗo fen ɗo fiyo hettudanki kin o wini kono e hooreɓe mbattu an ayyukum ko on bo mo yatini addan tanmi bi archiha kiidanki bilqisa qabla an yatuni ko adi ɓe ardela muslimina ko ɓe julɓe saabu humpitike nene bilqisa aray woni silma par ce que o daari o tawi o wata gartade o humpitike ɗum yo noon ɗo ɓe hettuɓe silma koye taw waɗi plan o hettidanki kin kene qala ifritu minal jinne immorde e jinnawil ifrit ko jeeya ɗum e jinnawil ifrit noon wona inde ɓe mana ifritun mana ko shadidun ko margil doole molana ɗum ko ɗum wiyete ifrit amma inde maggil on ko amri ko ni woni no kañum jinnawil ngil wiyete ngil wi he kayo sulaymana ana min atika bihi mi addante danke kin abula an taquma ko adi a yimmade daroɗa min maqamika immorde e jonde ma nde jooɗiɗa ɗo nden ko fanda ɗon noon wona wasi ko o jooɗi ko ɗo yo hawto o daro tawi ka o jooɗi ɗon ko duwaɗo ƴettude ɗon leereji o jotto bimbi ñawgol hakkude tagore nden o jotto ɗon ha hella wan wallu ha so immo ha nangen ɓanto moƴƴa so immo mana ɗo yo gayno jonde nden haray o addi dankikin wa inni min noon alayhi e komi haalanma ɗon kon laɗa wiyun komi dolnanɗo ɗum mbi mana komi tenowo komi ƴetti garanti ɗon kon amin hooliɗo mi wawayki addude e nder on tan ɗon annabi sulaymana maaki qala sulaymana wi bal uridu asa'u min hada miɗo faala yaawo o addande lam danki kin ko ɓuri ɗum ɗon saabu himo huuli to taw ɗo e wi'ede midi tawa ɓeya hewtiɓe silmi ɓe waɗi kalimatu shahada ta joni noon jattugol danki kin harmi on say qala alladi wi on neɗɗo ibnu adama wawɗo wano wawɗen ɗo ni ko sendi wo ko ɓamo ɓuuri e gandal e peewal wi on indahum woni e junngo mum ilmun min alkitabi ko wiyete kon gandal deftere nden ismullahi l azam himo wiye asifu bun barhiya asifu ɓiɗɗo barhiya ko ni o wiyete ibnu adama reedaɗo jibina no jibinira ɗen ɗo ni kono noon allah tigi no reconisi ko okkaɗo gandal deftere nden andi ismullahi l azam enen ko gandal ngal en ɗaɓɓitata noon tawi noon ismullahi l azam mo andi ɗum ɗon o waynodiri e yangi o waynodiri e soñdia ko ɗum ɗo woni ko gollantamo on wi min on mi addayki ana min atika bi mi addante qable an yartadda ilayka ko adi ɓantade rutto ko adi ruttade e ma tarfuka gite maɗen mi mana sa daari to ka woɗɗiti ɗo ya ruttu gite maɗen haɗe hewtita kadi jooɗiɗa ɗo haray mi addanima danki hin annabi sulaymana maki ako sifa mami faalaɓe wiyen ka tafsir o suuyi o sujji o jangi ɗon ismullahi l azam ko tata na ko juuti na ko metti fi kadi ɓantagol makko tawi danki hewti ismullahi l azam on woni ko o jangi hawrite kadi mo laaɓi feewi nunɗi saabu sa andi ɗen inɗe ɗe o wooli a tawayɗe juuta kono sa a wooliɗe tawi a laaɓa fewɗa nunɗuɗa haray hani an kadi jabotako tawi ɗum ɗa laaɓiri no laaɓiri sa jangi inɗe allah ɗen ɗe o jangi ɗon a waway an kadi regilde uwa ko o regili kon ko ɗum ɗon tu woni charti o o nodda ka numéro téléphone ji wawi humpodirde fi ɗen ismullahi l azam ɗe o wooli ɗon o sumati annabi souleymane tawi o ni satisfait o wi bonko e gooto o ɓanti gite ɗen ɗo yo artude falamma ra ahotuman o wino danki mustaqirran ki ñiiɓi indahu ka makko ki tabiti ki dari ɗon no ɓaala o wiyani li asifu o wiyani asifu moodi hey ɗo yo manto asifu o manti allah taho ko ɗum woni gikku julɗo wi hada min fadli rabbi ɗum ɗo ko immorde ɓural joomi anni ko allah okkirilan o nema okkirilan jannguɓe sifa mo on liyabluwani ko fi yo jarribolan o ndaara ashkuru emi yettay nema makko kan am akfur ka mi yedday ɗulle mi yettay oman shakara kala yettuɗo fa innama ashkuru ande joddi ko yetti ko li nafsi ko hoore makko wontani moman kafara kala yedduɗo fa inna rabbi joomi en ganiyun ko yondiniɗo e tagore nden fof karimum tedduɗo wona ferema fi on ɗum tum ala nabi souleymane amaki heña nakkiruha ko ɗum woni chance danki makko kin nakkirulaha arshaha sansanemo danki makko kin ki sansa kala ka wonno boɗe watta dane ka wonno dane watta haako ka wonno haako watta mbule kuleji ɗin fof sansa moñamma fofita heña regila o wi nanzour ndaren atatadi est ce que o anditay danki makko kin am takunu ka ala ton galladina jeeyaɗo ɓe la yataduna ɓe anditata danki kin cikka ka nder présidentiel annabi souleymane tooli e hoore makki nene bilqisa joni hino arde falamma jaata ɓawo ari qiila wiyanama o landa direct a hakada arsuki est ce que danki makin ko ni wayi kala to wi de sa hakkay ko tawi o anditi o wi ka annahu huwa yi a sikkay ko kankini o wi ɗum
annabi Sulaymana maki o hawtinal ilma min okkama gandal min qabliha ko adimo kanko Bilqisa o arde wa kunna min laati muslimina bi mana ko min julɓe jebbiniɓe min okkama gandal ko adimo kanko Bilqisa min laati ko min julɓe jebbilaniɓe Allah subhanahu wa ta'ala bi mana qad atani allahu ilma gomɗi Allah kilal gandal bi tahyiri saririha sansugol danki makko kin wa maji'ihi e argol makko ngol min qawli maji'iha ko adi o arde tawi Allah subhanahu wa ta'ala on humpitilan ɗum ko ɗum ko fanda gandal ko fandi ɗon kon o saddaha sakkimo ma kanat konko o laati ta'budu himo rewa min dunillahi ko hewta Allah ɗum ɗon sakkimo kanko nene Bilqisa e rewgol Allah subhanahu wa ta'ala e rewgol Allah subhanahu wa ta'ala wa saddaha sakkimo ay sarrafaha Sulayman wa saddaha sakkimo kanko nene Bilqisa annabi Sulayman o sakkimo konko o laatino himo rewa koyna Allah hande kadi o ittimo ɗum wa saddaha annabi Sulayman sakkimo ittimo ma kanat konko o laatino ta'budu himo rewayno min dunillahi ko hewta Allah innaha no nene Bilqisa kanat hari o laatinoke min qawmin jeyaɗo yimɓe kafirina yedduɓe kono ko adi o yeduɓe Sulayman qila laha o wiyana udkhuli sarha natuka nder état tawi noon annabi Sulaymana yammiri caangol waɗama ley witirje debinama wallinama e hoore muɗum witirje daneje peng laaɓuɗe poy joni sa yii a sikkata witir a sikkay ko didiri ndiyam kanko nene Bilqisa o wiya yo rew ɗon ko woni saabu ɗum kadi yo waɗu lidere ndiyam ley laawol ka reweteɗon laawol ngol fo asa ley fosewol waɗa ndiyam didere ndiyam witirje wallinaɗon ko yeetama jinnaji ɗin haalanimo kanko annabi Sulaymana wonde manna koyɗe nene Bilqisa ɗen wonde annabi Sulaymana ko baaba jinna nene ibnu adama afwan ko nene jinna baaba ibnu adama wonde koyɗe ɗen fo no woni leeɓi kanko annabi Sulaymana wata o jombu on ni on ko marɗo leeɓi on wona wonnotoɗo tawi noon jinnaji ɗin ko sakkori annabi Sulaymana wata o jombu nene Bilqisa mbi mana ko ɓawi hiɓe andi Bilqisa ko iwdi majji kanji jinnaji ɗin wata annabi Sulaymana jombumo joni o jiidanomo tawa hunde kanji jinnaji ɗin ɗi wawanamo kanko Sulaymana ta joni himo jogui iwdi jinnaji ɗin ka nder galle makko ko golkulol ko ɗum haɗi ɗi salol ko ɗum ɗi eɓɓirno joni noon kankadi o formi o pilan dargol siko gonga tawi ɗe koyɗe nene Bilqisa hino wondi o leeɓi ka wonda dargol tawi jinnaji ɗin ko gonga kono ɗi haalanalimo noon wonde nene Bilqisa ko nene jinna baba ibnu adama de bal ko ɗi haaliri ɗum ɗi suuɗi ɗum ɗon mi mana ko sakkagol no fiwata o jombu on somati o wiya yo naato ka étage falammara atuhu ɓa o yii laawol ngol ɗum no waɗa ndiyam ley witir dewta hoore ɗon kono witir on andatako hasi batte o sikki ɗum liggatan ko diidere luggude waka safat o ñori an saga heega belenji makko ɗin andi ɗum ko aada sa wiɗa ukkade e ndiyam juwa a ñoray conkima ɗin tawi ko ɗum objectif annabi Sulaymana o ndaare golle gamɗo o ñori tun annabi Sulaymana yii koyɗe ɗen ila ka hoore kolliɗo ha ka busi juw ha ka dense dow o yii o andi effectivement leeɓino e mum kono tawi fi sonnajo lannimo welde Allah humpitimo kadi fi sonnajo ala wi innahu ko yiiɗa sarhun ko étage ni mo marradun cuɓiraɗo kange min ɗawarira immode kange wiyeteɗe ɗawarira ƴewwona fus qalat o wi rabbi joni kanko sonnajo ɓa o yii ɗum ɗo o organisation ɗo ɗe jawle ɗo o développement ɗo direct o tandinal o wi rabbi joni inni min zalamtu nafsi jakari mi toñi hoore an jakari mi toñi nafsi hoore an waslamtu awa Allah mi waɗi kalimatu shahada mi waɗi la ilaha illallah mi silmiji mi jebbilike ma Sulaymana wondude annabi Sulaymana lillahi wonande Allah rabbil alamina jeeɗo windere nden o silmi o naati dina ɗon mubashar ɓe innen ka tafsir kanko annabi Sulaymana ɓa o jombi nene Bilqisa o jiidaninomo ɓiɗɗo ɓe wi'imo ɓe innitirimo annabi Dawuda alayhi salatu wassalam ɓe wuridi ɗon ha nene Bilqisa faati accimo ɓe wi en nokkugo la ɓay kanko nene Bilqisa o silmi o naati ka dina o winomo joni haray yo hootu yo suɓo yimɓe saare makko nde o laami ton nden goto kala gorko ɓuranɗomo o hokkamo on ɗon o suɓi gorko goo o hokkimo e nder yimɓe leydi maɓɓe ndin ton ɗin tafsiri ɗon fof no ari kono ko ɓuri jiccude o jombunomo o jibinanimo ɓiɗɗo gorko ɓe innitirimo Dawuda Allah dal wala gad arsalna gom ɗi min neli ila samuda faade samuda ahahu musidɗo maɓɓen salihan
an sikoni e ɓeɗo laarewe Allah fa idahum tawi o kamɓe fariqani koɓe pecce ɗiɗi yahtasimuna ɓe weññinira woɓɓe no jaɓi woɓɓe no sali ala wiɓe yaqami kono yimɓe limata stajilun kon ɗum hawjiran toon bis sayyi'ati bone on qabla al hasanati ko adi moƴƴere hawjiri e moƴƴere taw hawjiri bone lawla tastahfiruna Allah ha nino ka insino ɗon ka Allah la Allah kom no gasa noon turhamuna on yurmete ala ɓe ko ayyo salihu tayyarnabi ka menen men katinorima nani waɓi mamma aka e ɓe wonduɓe ma ila arɗa ɗo fuɗɗuɗa wajade ndiyan ala adde ñameteji ɗin ala moƴƴude ala ɓe to irukum kataji mon ni indallahi kaka Allah iwrina min jogiiɗi ko noon kadi sabimbini balis koni antum onon gawmon ko yimɓe tuftanuna fitinaɓe tun ko ɗum mi yiiɗo wa kana laati fil madinati ka saare ɗon tis'atu rahatin hooreɓe jeenayo yufsiduna ɓe no bonna fil ardi ka leydi wala yuslihuna ɓe moƴƴinta ɓe hooreɓe jeenayo noon ko ɓiɗɗo goɗɗo e maɓɓe woni wiyeteɗo ɓudaaro o soppuɗo on ngeloba mba ko ɓiɗɗo goɗɗo e ɓeɗo jeenayo woni ko goɗɗo e ɓe jeenayo on ko jibin on wiyeteɗo ko dar qissa on no juuti kala qissa mo ƴettuɗen mi holli on mi jonni on numéro téléphone jiɗin en wata yanñude fo ɗo si wona ɗum juutay kala qissa mo on faamali mamo tatahi on faala yanñade aray nodde gotel e numéro ji ɗi mi jonni on ɗin mi faamina on embere kum mi faami kum mi jonna on kadi defte ɗe yaha toon yanño ɗon e muɗum ta toon ko bahar ko yon ƴow wakaron ko ɗo wo numéro ji ɗin ko 63 60 53 09 même numéro tous les réseaux si wona areba ɓen ɗon ɓe laati koɓe seɗuna ɓe bonna fil ardi ka leydi wala sulihuna ɓe moƴƴinta ɓaalo ɓe witta ƙasamu ɓe wondiri billahi inde Allah nden ɓe wi on yii salihu o be waren o lano bayi tannaw be walana ɓen o be jemmanen o ata ko yemmo wahla kanko e ɓengure makko nde warenmo sen warimo summa la ɓulanna refti wi'anen li waliyihi jeyɓe mo ɓen waliyaɓe makko ɓe musidal makko ngal inne he enen ɗo ma shahidina en tawaka few mahalika ahlihi waregol yimɓe makko ɓen enen en tawaka haalanin ɗum ɓengure makko nde wa innano enen la sadiquna wallahi ko en gonguɓe ko ɓe tis aturatin hooreɓe jeenayo ko ɓe waɗi oɗo plan fino ɓe waɗira annabi salihu ɓe wi en e tafsir goo ɓay ɓe décidi ɗum ɓe naati e fammeɗe ɓenni joni ɓe waalo ɗon haaje mina ɓe yaa ɓe naata e annabi soulay ɓe tawa annabi souleymana ɓe wara mo Allah ɓunti fetere addi hippi ɓe ka dambugal ɗon ɓe luuki nder ton haa ɓe maayi e riwaya goo na e nder fammeɗe ɓe maayi ɓe fokkutu wargo kol ala kulle haalin ɗo ɓe hisano o makaru ayi seede on ɓe fewji makran pewje o makarna makran menen kadi min fewji pewje wahum tawi kamɓe lashuruna ɓe so ha andude menen kadi meɗen fewjude ɓe sikka ko kamɓe tun e bi mana woni fewjude andata e menen kadi meɗen fewjude ɓe miiji ko kamɓe tun woni fewjude ɓay ɓe fewji fi wargol annabi salihu wa makaruɓe fewji makran pewje no ɓe wayramo wa makarna menen kadi min fewji makran pewje no min wariraɓe wahum tawi kamɓe lashuruna ɓe so andude Allah daali ɓatalatuhum ɓe wi en ka tafsir wari ɓe almalaikatu malaika ɓen fi daari salika galle sali ɓay ɓe naati wargol mo malaika ɓen wariri ɓe ɗon bil hijarati kaaƴe on tawi kamɓe la shuruna bil malaika ɓe miijaɓe yaala wonde haray malaika ɓen hino nder ton Allah daal fanzour daari kayfa kana konno laatore aqibatul mukrim aqibatu makrihim battane pewje maɓɓe ɗen anna menen dammarna en halkunoɓe o ɗomon e yimɓe maɓɓen ajmaina ɓe dendagal fa tilka buyutuhum ko ɗum ɗo woni cuuɗi maɓɓe ɗin hawiyatun e hino ɗi hande hiɗi fukki yani bima zalamu saabu koɓe tooñi ko inna fi dalika ande woni ɗum ɗo laayatan mande le qawmi nunande yimɓe yalamuna ɓe no andi yo Allah waɗe en andoɓe wan jayna alladina men dande ɓen amanu gomɗinɓe wa kanu ɓe laati yattakuna hiɓe huula Allah si ɗum feƴƴi wa lutan andite fi lut eɗo qala li qawmi tuman kanka ɗo wiyanno yimɓe makko ɓen atatuna alfahisha e on aray waɗugol zina gorko e gorko wa antum ta onon tubsiruna heɗo reeni a innakum noon la ta'tuna rijala on ara yottoɗon worɓe shahwatan itton shahwa waɗon baldi min doni nisa e accon worɓe ɓen mi accon rewɓe ɓe Allah daginani on ɗen e balskoni onon ɗo antum onon ɗo gawmum kon yimɓe tajhaluna majjuɓe Allah daari fama kana lataki jawaba qawmihi jaaba buye yimɓe makko ɓen kanko ko ɗum woni annabajo mo wayriti ɓen yewtude fimum on ɗon annabi Shu'aib illa an qaalu sonaɓe wi'i akhriju yaltine ala lutin afwan annabi lut wonali jababu e yimɓe makko ɓen sonaɓe inni yaltine ɓe ngure luti nde min qariyatikum ittonɓe kasare mo
innahum no ɓe unasun ko ɓe yinkoy yatatahharuna laɓɓinkini koye faminkini koye no laaɓi bi mana Allah daali fa anjaynahu men dandimo wa ahlahu kanko e ɓeygure makko nden illa mratahu sowona ɓeygu makko saabu on ɗon o laatike himo tindinayno hoɗongo mo tindinayno bandiɓe ɓen himo andinaynoɓe himo feññinanaynoɓe wonde annabi luutu heeɓi hoɓɓe ɓe ara ɓe yana e maɓɓe wona wasi de himo waɗayno luutiyanko yagal ngal o waɗatano ɗum ɓe inni en ka tafsir ka teddingol annabajo on ɓeygu makko wata wonde jinowo bal himo wallitoto noon ɓeya signala ɓeya e waɗugol jina o Allah dal gaddarna ha min hoddirimo kanko kadi nal ghabirina ko jeeyaɗo e halkaɓe wa amtarna min toɓina alayhim e dow maɓɓe mataran toɓo fa saa boni matarul mundarin toɓo waajaɓe sali Allah yamiri nelaɗo en fof natuɗen ɗon ɓul wi'u ya Muhammad alhamdulillahi mi yetti Allah yettoje ɗen wodani Allah wa salamun jam ikisi woni ala ibadi e dow jeeya e makko alladina ɓen istafa ɓe usuɓi ɓe mana ɓe usuɓi o waɗi nelaɓe annabaɓe ɓe usuɓi o waɗi waliyaɓe makko sifa enen allahu e ko Allah hayrum ɓuuri moƴƴude amma shirkuna kako ko ɓe shirkata ko Allah ɓuuri moƴƴude amman halaka samawati wal arda kako hombon ko tagi leydi e kam o anzala lakum o jippinani o mina sama yoyti kasama ma an ndiyam fa ambatana min fuɗini bihi sabu ɗan ndiyam wada hadaika zardenji data bahjatin jomiraɗi ŋariji ɓa kana lakum latananoki an antun mbitu wonde hiɗon wawi fuɗinde sojara ha leɗɗe ɓengetele on wawano ɗum a ilano eko reweteɗo goma allahi wattiɗo toon e Allah hana balskoni hum ɓeeɗo mon ko ɓe yimɓe yaadiluna oñiɓe eɓɓidiroɓe Allah e goɗɗum ngo amman jaala al arda ka ko homboni waɗɗo leydi ndin qararan ñiɓudi wa jaala waɗi hilalaha hakkude mayri an haran calɗi wa jaala laha o waɗani ndira wasiya penɗe pelle wa jaala waɗi baynal bahrayni hakkude maaje ɗen ɗiɗi maayo lanɗangon e maayo yaretengon hajizan heedode kombo waɗi ɗum ko Allah a ilahun e ko Allah jogoma Allah e wattiɗo toon e Allah hana bal ko woni actar hum ko ɓuuri hewde ɓe yimɓe la yalamuna ɓe anda gonga eko duwa jokkede amma yujibul mudtarra ka ko mboni jaabotoɗo ollurrikiɗo maapiɗo ɓiƴiɗo ida da'awsu ɓiƴike o maapike aw towni juɗɗen o torike Allah subhanahu wa ta'ala ko mboni wallowo moɗon o yakshifu su'a o hunca o itta lorra kan e on tigi wa yaj'alukum o waɗi on khulafa alontiɓe al ardi ka leydi ko homboni waɗowo ɗum bal ko Allah ay lawon e joni noon ko Allah jogoma Allah e wattiɗo toon e o Allah jo ɗo e hoorele ko kanko tum wawi ɗum ɗo o e qalilan fandima tadakkaruna konko on ɗon wajitade amma yahdikum kam ko mboni mono fewna on fi zulumatil barri e nder ni ɓe jornidi wal bahari e bahar on wa man yursilu riyaha ko mboni mono wurta keneri ɗi bushran ta welo welo bayna yaday rahmati ko adi yurmede makko nde adda ɗum woni ndiyan ɗan aylan e ko reweteɗo goma Allah e wattiɗo toon e Allah ta'ala Allah towi amma shirkuna e gay koko on ɗon shirkude amma yabidawul halqa ka ko mboni fuɗɗiɗo tagude tagu mum summa yudi refti o lannintinango ko Allah o man yarsukum kombo arsikata mina sama itaka samaji wal ardi e ka leydi ɗum ɗo fof ko Allah joni noon aylan e ko reweteɗo goma Allah e wattiɗo toon e Allah kuliɓe ha to addi awa burhanakum dalilaji mon ɗin wonde konko duwaɗo wonɗo rewde no duwa rewede adde dalil mum e rewgol ɗum in kuntum sollatete so adigiɗa ko gonga mum ɓol wi la yalamu andama on fi samat ɓe wonɓe ka kammuli wal arde ka leydi wonɓe ka leyɗele o kammuli yimɓe e jinna e malaika ala anduɗo algayba ko wirni illallah sowona Allah yo Allah andi en ko piiji wirniɗi ko heƴata e meɗen kon yo ittu ko gandal makko o andina en wa ma yashuruna ko woni tumɓe sowa on andude ayyana yubatuna koyde toma dargal daroto bal kono iddaraka ilmuhum hattirde dargal maɓɓe ngal fil akhirati ko fi lahara mana ɓe anda fi lahara ɓe anda fi yeeso toon ko haaka lahara ɓe andi ɓe mana ha ma yahama lahara ko ha ɗon ɓe andi ɓawa toon ɓe anda bal kono hum ɓe fi shakkin ɓe ne nder sikkitare min ha fi dargal bal kono hum kamɓe min ha immorde e dargal ngal amuna ko ɓe wuminkiniɓe ɓe ala jaɓude ndaade so wona ɗum si ɓe daarino ɓe uddi siggite ɗen e haqqille ɗen ɓe taskike ɓeyɗayno wonde dargal ko gonga wa qala alladina wi ɓen kafaru yedduɓe ene Muhammad a faalamen haalande ida kunna si min laatke turaban mbumbu leydi komin immintinteɓe nelaɗo maki ko ɗum woni wa qalu ɓe inni awa joni ɓe
a faala wiide si min maayi min laatike min mbuladi komin immintinteɓe nelaɗo maki ɓe ne o aaɓa una e babiraɓe amen ɓen immintini taw e babiraɓe amen ɓen men wa aaɓa una ene e hay babiraɓe amen ɓen kadi a innano minen la mukhrajuna komin yaltinteɓe ka leydi min fo ɓawa min maayi nelaɗo maki ɓe awala gaɗu o idna gomɗi men fodama haaga ɗum ɗo nahano minen wa aaɓa una e babiraɓe amen ɓen min kabile ko neeɓi ila min fuɗɗa foddude ɗum kono ha hande waɗali in haada ɗum wonala illa satirul awwalina si wona tindi yimɓe aramɓe wol haalanɓe siru yahe fil ardi ka leydi fanzuru ndaron taskoɗo moƴƴa kayfa kana ko honno laatori aqibatul mujrimina battane bonnoɓɓen on taway wona ko yelini wona ko yettini wala tahzan alayhim o ta suno e maɓɓe ya mouhammad ta suno ɗi gollili bonɗi ko ɓe jokki wala takun wa talato fi dayqin e nder ɓittere mimma yamkuruna e ɗe pewje bonɗe ɗe ɓen fewjude ɗe yanta e hoore maɓɓe wala yahilu makru sayyi'u illa bi ahli wa yaquluna hiɓe wiya mata hada al wa'du koyndi to mawni ngal nden fodore ɓe mana fi darngal in kuntum so laati ko sadiqina ko gonga mum ɓolo wiɓe asa no tañƴina yakuna nde ɗum wonata radifa lakum hara ɓattanike on ngoy hawnaki hara darngal ɓattanike on hara ɓattanike on ba'du lladi yoga e ɗen lette tastajilon e on ɗon hawjirde wa inna rabbaka andu tun noon no joomma ladu fadlin ko joom ɓural alal nasi e dow yimɓe ɓen walakinna ko woni tun actarahum ko ɓuuri heewde maɓɓe la yashkuruna ɓe ala yettude nemaji makko ɗin Allah waɗen yettoɓe nemaji Allah ɗin wa inna rabbaka andu no joomma la ya'lamu wallahi mo andi ma to kinnu suduruhum konko ɓerɗe maɓɓe ɗen woni suuɗude naafere makko ɓe miiji kon ka ɓerde ta ɓerme ɓen feññinani ɓe miijo ngon andi ko faanda ko ɓerɗe ɗen suuɗata ka miijo ngon iwata ɗon taw ko tawi kon a miijaaki ɗum ɗon ɓernde ma nden no suuɗanma hay an a annda ko tuma miijiɗa tuma miijo ngon iwi ka suuɗi toon ari ka ɓernde miijoɗa annda noon Allah noon o daali himo anndi ko ɓerɗe maɓɓe ɗin suuɗata kon hara kamɓe ɓe anndaali taw kamɓe joom ɓerɗe ɗen wa ma yu'linuna ko ɓe feññinta kon Allah no anndi fof allahu akbar Allah ko mawɗo wa ma min wa'ibatin ala kadi hunde wirnide fi samai kammuli wal ardi ka leydi illa fi kitabin sora ɗum fof no windi ka lawhil mahfuzi mubinin ɓangina feññina inna hadal qur'an ande no nde qur'anare yaqussu ala bani israila hinde qissano bani israila akthar alladi ko ɓuuri ɗurude qissaji hum ɗi kamɓe fi e muɗum yahtalifuna hiɓe lutude e mum wono qissa annabi isa e ko nanditata e mum wa innahu no nde qur'anare lahudan ko nde peewal wa rahmatun ko nde yurmede lil mu'minina wonande gomɗinde ɓen inna rabbaka an no jooma yaqdihim o ñaawa baynahum hakkunde maɓɓe bi hukmi saabu ñaawre makko nden wa huwa al azizu kanko ni tedduɗo al alimu annduɗo on fa tawakkal ala llahi hoolor ka Allah innaka no an alal haqqil mubin awni e dow gonga feeñuka weetuka innaka no an noon ko neɓuɗa waajade mi weetotoma la tusmi'ul mawta ananin ta mayɗo goy ko faandano mayɗo ko kala tawɗo imane e tawhide alaka ɓernde mum ka wonkimo on ka haqqille mum kon konta mayɗo ka islam ananin ta mayɗo wala tusmi'u summa ananin ta kadi paho addu'a anoddandu ida wallahu siɓe hucciti mudbirina ɓe yeehi awata ɓenannin taji ɓe fewtuno nafere maɓe hucciti wama anta wonali kadi ɓe haadil umuyi ka fewno bunɗo an dalalatin itta ɓe ga e majjere maɓɓe nden ɓe maɗa ko Allah faala haalande ne laaɗo ko très simple innaka la tahdi man ahbabta a fewnata mo yiɗɗa walakinna Allah yahdi man yasha ko woni Allah mo fewna on mo yiɗi ko ɗum Allah faala haalande ne laaɗo Allah subahana wa taala daali in tusmi'u a wawata naninde illa ma yu'minu sona on gomɗino bi ayatina ayaji amen ɗe fawm hara kamɓe muslimuna ko ɓe jebbiliɓe ɗum woni julɓe ɓen wa ida waqal qawlu si konngol lettagol yani alayhim e dow maɓɓe akhrajna lahum min yaltinanayi ɓe dabbatan daabihum min al ardi immorde ka leydi tukallimum kun hino yewtaɓe annannasa wonde no yimɓe ɓe ndey kano ɓe laatike bi ayatina ayaji amen ɓe laa yeɓinuna ɓe hoolaki ɗe yoɓe accu ɓe hooloɗe ɓe huulo Allah yoɓe gomɗin Allah yoɓe accu ɗi gollel maɓɓe bonɗi kañum kullum kun yewtaɓe ɗum fi kun kullum no mari qissaji lutondirɗi woɓɓe inni ko hakkude safa e marwa kun yaltata woɓɓe wi ala kulli haalin ko woɓɓe wi ko madina woɓɓe wi ala kulli haalin ko e nder madina woɓɓe wi iraq piiji buy no adda fi kullum kun no mari qissaji jani on nodday ka numéro ji wawen yanñade ɓuuri ɗo inchallahu 68 60 53 09 même numéro e réseau ji ɗin fop si wona areban o yawma nahshuru Allah daali ala kulli haalin ɗo Allah yaltinoyay ka akhiru zamani daabe hum kono waajo yimɓe ɓe mana mummunte hum awalegol
kullum burure kono waajo yimɓe ɓen ɗum no jeeya e mandeji dargal ɗin sappo mandeji dargal ɗin sahabaɓe maaki nelaɗo tawno men meɗen yewta fi dargal ñandego ɓe maaki he on yiyata dargal hino daro haayi on mandeji sappo kum ɗo mummunti hun yaltay kon ɗo hino jeeya e kañum mandeji ɗin sappo jeenaji heddi tiɗɗin ton en nodday kadi himiroji fi wawa humpodirde fi wata darse en juutu pandi wallahu ala wa alam wa yawma nashuru ñande men mowoy min kulli ummatin immorde e kala mofɓe fawjan konili konili mimman yukaddibu immorde e jeeyaɓe ɓen fennuɓe ɓe ayatina aya jamen ɓe famara kamɓe yusa una hiɓe sogge hatta ida ja'u ha tawni ɓe ari ha ɓe hewti kaɓe nodda ɗon ɗum woni yeeso Allah qala Allah dala onon ɗo akaddabatum e on fennuɓe ayati aya janɗe walam tuhitu biha tawile on huuɓidaki ɗe on huuɓitali ɗe ɓe mana on humpitaki ɗe ilman andugol fi majje onon on yeddu ko on anda on accali ha yi on taho amma da kuntum ta'malun ma ɗum nde wotami hewjo ma ɗum nde kon ɗum laati ɗon ɗon golla ka aduna Allah no ɓuri ɓe andude ko ɓe wonno gollude ka aduna koyeɓe jaaban hoore maɓɓe fiiɓe ɓeydu nambude hoore maɓɓe o waɗal qawlu konngol lette ngol yana alayhim e hoore maɓɓe bima zalamu saabu konko ɓe tooñi fam kamɓe laayam te kuna ɓe wawata yewtude nden ñande Allah dal alam yara ɓe yiyaali anna men en jaalna layla men waɗi jemmal yaskunu fihi fiyoɓe deeƴu e makko wanna haara men waɗi ngallal ngal mubsiran tasakuye kono noon wallahi Allah waɗi jemma on deeƴirɗo kono enen laggine fewndo ɗo e nder ɗi duuɓi sakkitori ɗo enen en anda koko Allah subahana taala waɗi o jemma deeƴirɗo maade hiɗen andi ɓay hiɗen walade ɗano wota en dullu yette nemaji makko ɗin kono no mankani en moƴƴi andugol deeƴere jemma ala sabil misal wallahi hande o janggin am mi jooɗino mi reperde ko yata leer goto ma leer ɗiɗi feƴƴi lanka mi wowi fuɗɗade ɗon ko honɗum saabi mbimi tawi no fellede quartier amen on fo muɗum nano e ñaamo hino pompannede kala hino dogi sokiti ka cuuɗi ko ɓawa mi woni ha wayi wasi deƴƴitay mi yalti mi jooɗi kadi ka terrasse nde tawnoke ka terrasse mi jooɗoto chambre go ala salon ala ka terrasse mi jooɗoto ɓawa fof naati walike mi jangga ɗon machallah donc ɗum ɗo no holli enen sakana jemma ko Allah waɗani en ko hino mankani en moƴƴe saabu geddi hooreɓe meɗen ɓen e geddi meɗen ɗin enen leyɓe ɓen surtout geddi hooreɓe ɓen enen kadi yo Allah timminan en o nema men hara walete e fotoro ha ɓimɓe hara jemma on wonani en sakanan goɗɗo nanali ko ɗeƴƴinta ɗum saabu wallahi minen hande ko quartier amen Baylo Baya cimenterie ɗo wallahi mi anda ko honɓe arana ko si weeti bimbi on tigi wawa tefude humpito kono muradu ndun hino yurmi ha feƴƴiti sakana on hande menen o heɓaki hella kikiɗe on ɗo fiw ila ka geeƴe salmina ha 22 heures hino fellude wallahu almusta'an yo Allah won balle men inna fi dhalika ande woni e ɗum ɗo la ayatin ma ndeji le qawmin wonande yimɓe yuminuna ɓeno gomɗina o yawma yunfaku ñande wuttoya fi suuri ka ndel ara duru fo fasi a ɗeñƴoto ɓe mana ñande asrafil wutti fiya maaye ɗeñƴoto man fi samat kala ɓe wonɓe ko kammuli wa man fil arde kala ɓe wonɓe ka leydi illa man sha Allah sowona ɓen ɓe Allah yiɗi lutondirama ka tafsir woɓɓe ɓen ɓe Allah yiɗi ko annaba ɓen ene laaɓ ɓen woɓɓeni ko yanɓe shahidi ɓen wallahu ala wa alam e woɓɓe goo hino yewta e mum wa kullun dendanangal tagore nden a tawhu araymo kanko Allah dakhirina hara ko hoyi ɗum yankinani ɗum Allah lamɗo laaminoɗo e laamanoɗo marnoɗo emo mara wa tara jibala yiya e pelle ɗen tahsabuha sikkaɗe jamida tan koɗe fendiɗe kono hara ɗe fendaki o yatawa kanje tamurru hiɗe yaha marra sahabi wono wiɗe tani duule ɗen hino yaraka hoore kammu ka hoore weeyo ayi ay fello no ɓoroto monnimba ɓoroto kakolima ɓoroto uudi ɓoroto ɗe ara ɗe suuya ɗe fotta ka hoore jooli eka jolti kala ka jolti ɗe fotto ɗe honko ɗe muncodira ɗon jarendi majje on sama ha hebbina kala jooli koni ɗon e kala gayɗe koni ɗon feppodira ha leydi ni fof muɗum wawa feppude ko qur'ani haalani en kon ɗo hara latara iwajan wala amta Allah subahana taala daali sun allahi ko golle Allah ni wallahi alladi yo allahjo atqana wawɗo ɗigginde wawɗo regilde kulla shay'in kala hunde innahu no kanko Allah khabirun ko humpitiɗo bima ta'maluna e ko wonɗo gollude on allahjo atqana ñaawuɗo golluɗo kulla shay'in kala hunde innahu no Allah khabirun ko humpitiɗo bima taf'aluna konko wonɗo gollude man jaa bil hasanati kala arduɗo e moƴƴere
falaw hara hino waɗanimo hayrun ko ɓuuri moƴƴude min ha e nden moƴƴere nde o ardi kono noon Allah laaɓani en nde wona golluɗo gollal moƴƴal o yoɓata juddi ko kala golluɗo gollal moƴƴal ma wowli konngol moƴƴol yaadi e mum haala hara bonali saabu sa golli gollal moƴƴal a shirki ma a tooñi goɗɗo ma a waɗi zina a tuubali e ko nandata e ma a wujji goɗɗo ma a feni hoore goɗɗo ko nandata e mum ma a ñoƴi goɗɗo haray ɗen ɗon golle ɗe kontuɗen ɗo fof ko ñamitayɗe gollal ma moƴƴal ngal bonnal ngal donc ko golluɗo gollal moƴƴal hewtide e maggal ko ɗum o daali man jaabil hasana kala arduɗo e gollal moƴƴal falo haray no waɗanimo hayrun ko ɓuuri moƴƴude min ha immorde ko golli kon ko ɗum waɗi si pullo Fuuta wi wona heɓugol woni hettagol mi mana na gollugol golle moƴƴi woni kañum ko yaadugol e majjara ɗe gonali yo Allah newinan en yaaden e kala gollal moƴƴal ngal golluɗen won kamɓe min fasani immorde e ɗenƴere nde yawma idin nde ñande amin haray koɓe hooliɓe ɓe ɗenƴotako wona noon kadi oman jaa kala arduɗo bi sayyi'ati e ko boni gollal bongal fa kubbat hippete wujuhuhum geece maɓɓe ɗin finnari kamɓe wiite ko geece ɗen ɓe daasirte haltuji sawna hara hiɓe innane kadi est ce que on yoɓama illa ma kuntum sowna konko laati ɗon tamaluna hiɗon gollayno ko aduna kamɓe tigi ɓe enna pellet modi Allah a toñali men komin golluno kon wonɗami yoɓude innama umirtu ande min komi yamira ko nelaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam woni makude amma min Abdoullahi kalami fillito to woni innama umirtu ande komi yamira an abuda rabba hadihi l baldati konde mi rewata jeyɗo ndiɗo leydi man huwa Allah ko Allah woni ko jeyi leydi ndi alladi o allahjo harrama harminɗo guere e mayri wala ho kanko oɗani kullu shen kala wonde ndi leydi fa andaɗi ɗo wona aduna on fof bal ko makkatul mukarram wa umirtu mi yamirama an akuna nde mi laatoto ngal muslimina jeeyaɗo e jebbilaniɓe Allah mi yamirama kadi wa an skoni wa an